سلام بینندگان گرامی و مخلصان همیشگی برنامه شفاخانه طبیعت از تلویزیون علم و طبیعت. در برنامه امروزه بیننده گرامی تصمیم گرفتیم نسبت خاصیت‌های شفابخشی موادهای شفایی غذایی که موسمی هستند و خوشبختانه در دیار ما امروزها پخته رسیده دسترس ما شما شدن و میتوانیم که هدف امکان اون را از درخت نزد حولگی یا از بازار یعنی دکان ها دسترس کردن و استفاده برده باشیم. امکانیت های خیلی خوب داریم و قبلا شکرگزاری از دیار بیشتوسا و وطن عزیزمان تاجیکستان میکنیم که خوشبختانه موادهای شفایی غذایی موسمی رو که ما میتوانیم دسترس کرده باشیم و استفاده برده باشیم و برای پیشگیری و البته که تفاوت اکثریت درد و علت های ما به قبول داروهای سنتتیکی شیمیایی که ما از داروخانه دسترس میکنیم، یعنی البته ما شفا یافته باشیم. در برنامه امروزه بیننده گرامی تصمیم گرفتیم نسبت خاصیت‌های شفابخشی یکی از موادهای بسیار هم شفابخش خرما یعنی صحبت داشته باشیم. بسیار بولذت است و نمودهای گوناگون دارد و البته ترش است و شیرین هست و حجما یعنی خرد و کلان است و خب در برابر دیگر ممالک‌ها که اصلا مثلا در ارمنیا، ارمنستان، در آذربایجان، خوب در مثلا چین و ژاپن و خوب هندوستان و دیگر ممالک‌ها خیلی خوب میروید و میوه‌های شیرین میدهد. در دیار ما هم که خوشبختانه آفتابمون، هوای تازه‌مون، زمینی البته که یعنی خوب غذاناکمون، آب‌های شفابخشمون خیلی همه اون موادهایی که چی درختزار است چی میوه‌جات و سبزیجات هست، یعنی ترکیب خاصیت‌های شفابخشیش، شیرینیش، بولذتیش، فایده‌ناکیش، کمپنین‌هایش محض از همان زمین، از هوا، از آب وابسته است. و خرمایی که مثلا امروز نسبت او مسئولیت داریم یادرس میشویم که ترکیب یعنی شیمیاییش نهایت بوی است و اسرار اساسی شفابخشیش هم بیوسته از ترکیب شیمیایی او وابسته است و در ترکیب شیمیایی یعنی خرما البته که یعنی ویتامین ها، مینرال ها و البته یعنی پلیساکارید ها و مثلا گلوکوز، فرکتوز، ساکاروز خیلی بسیار است و یعنی قابلیت خوبی آرام بخشی دارد، قوت بخشی دارد، راحت بخشی دارد، یعنی تازه کردن بدن دارد و یعنی کالری مخصوص به بدن ما میدهد. و اگر از نظر علمی نگاه کنیم یعنی ترکیبش که مثلا گلوکوز، فرکتوز، ساکاروز دارد برای مثلا قند ما مسئولیت نمیتیم. نفرانی که با دیابت گرفتار هستند، دیابت درجه دوم، البته یعنی خوب در 100 گرم خرما 18 از 5 یعنی البته فایز قند دارد، از این لحاظ ما مسئولیت نمیتیم. ولی برای نفرانی که خراب هستند، لاغر هستند، خوب بعد جراحی هستند، فشارشون پس هست، مثلا قوت درمانی خیلی ضعیفی، حالت جنسی، جسمانی و روح و روانی دارند، استعمال خرما نهایت و نهایت خوب است. و البته که یعنی نشان داده‌اش خیلی زیاد هستند. مثلا ما خرما رو وقتی که پخته میرسد و استعمال میکنیم بینید بر روده ما با معده ما یعنی فایده دارد و روده ها رو از قبض و از ورم ها میگرداند و گرده ها رو فایده میبخشد و به عصب تاثیر نهایت خوب دارد، چون که در آنجا گلوکوز، فرکتوز و ساکاروز است. ما میدونیم که عصب ما یعنی در یک شبانه روز 150 گرم یعنی البته که گلوکوز رو طلب میکند و قوت و درمان حالت عصب رو هم، فهمش رو، ذهن رو هم خوب میکند، خواب رو هم براحت میکند و البته که بدن لاغر رو هم قوت میبخشد. مثلا برای سیل، برای کسلی های معده روده، برای زخم معده روده و برای گرده ها، برای تلخه نهایت خوب است. یکی از خاصیت های خوبی مثلا خرما البته حالت زیاد کردن پیشابرانی دارد، حالت زیاد کردن تلخرانی دارد، حالت خوبی ضد گازکی دارد، این پروتیواسپالیتی میگن و البته که حالت خوبی یعنی مثلا میگیم فشار بلندی رو هم دارد که قوت میبخشد. خب استعمال خرما رو از
меъёр зиёд мо масъулият наметем мутахассисон, чунки масалан хуб масалан дар як рӯз як ё ду яъне дона хирморо мо метавонем истеъмол кунем, чунки агар рафту масалан дар гурда ё дар талха сангҳо бошад, онҳоро ба ҳаракат медарорад ва шояд ки дарду иллатҳои зиёдатиро ҳам ҳис кунем. ёдрас мешавем ки истеъмоли хурмо яъне барои сулфа, барои балғам, барои сурхной, барои меъдаи рӯда ва барои фишорро ба танзим даровардан ва дар таркиби хурмо албатта агар мо онро як яъне огоҳии ҳамин аст бинандаи гиромӣ ки мо онро бояд хом истеъмол накунем. ва бинед яъне баъди истеъмоли хурмои тумч ки баъд тумч аст ва вақте ки мо ӯро истеъмол мекунем дар таркибаш миқдори зиёди танин дорад, яъне маводи дабоғӣ дорад ва миқдори зиёди моддаи дабоғӣ ё худ танин ки дар таркиби хурмои тумч ҳаст, бинандаи гиромӣ вақте ки мо ӯро истеъмол мекунем даҳонро дурушт мекунад, хуб яъне гулӯро дурушт мекунад ва ана ҳамон галасаҳои связка ҳаст, яъне шорае ки садо тавассути он берун меборяд, яъне ӯро чӣ хеле ки мегӯянд кун мекунад. Ба ин хотир бинандаи гиромӣ ёдрас мешавам ки хурмои тумчро истеъмол кардан маслиҳат надиҳем. Чаро? Чунки ҳам ӯ сахт аст, ҳам тумч аст ва ҳам ҳазмаш мушкил аст. Ва бинед агар рафту хуб хурморо яъне хурдему хурмои тумчу сахтро ва шираи меъда кам бошад, гепасини гастрит мегӯянд. Шираи меъда кам бошад ва сафеда як рафту шир агар истеъмол кунем дар меъдаи мо тавассути кам будани шираю шарбати меъда ва тунд будани хирмо ва дар таркиби он зиёд будани яъне танин маводи дабоғӣ як маводи сахти сангинро пайдо мекунад. яъне маводи сахти сангин пайдо мекунад ки онро танҳо бо ҷарроҳӣ мегиранд. хеле аҷоиб аст ва мутахассисон масъала метиҳанд ки агар шумо яъне ҳис кунед ки ишкам аллакай дар мекунад, фақат ан кока-колае ки ҳаст агар мо истеъмол кунем шояд ки ӯро ҳазм кардаву яъне об кардаву аз рӯдаи 12 ангушта гузашта равад. Вале агар дар анамин лаҳза агар дер кунем, яъне мо ширу масалан хурмои тумч ки моддаи дабоғии танин дорад ва яъне шираи меъдаамон кам ҳаст, хуб яке аз маводҳои сахт бо номи фито безораз пайдо мешавад ва фито безораз аламин маводе ҳаст ки яъне безоар аламин фито безоар яъне маводи сахти сангиншудаи дар меъдаи мо аз истеъмоли хурмои туршу тумч ва боз агар яъне шираи меъдаи мо кам бошад. барои ҳамин маводи яъне аламин сахти яъне фито безоар дар ҳақиқат танҳо метавонем ки ҷарроҳӣ кунем. аз ин хотир иро хеле эҳтиёт кардан дорад ва яке аз ғайринишондодҳояш ҳам ҳамин аст. агар мо гастрит бошад, агар эрозия бошад, агар захми меъда рӯда бошад, ман ҳамин яъне хурмои тумчу сахтро истеъмолашро маслиҳат наметиҳем. пас мо медонем ки масалан хурмо яъне истеъмоли хурмо агар пухта бошад, агар расида бошад, ниҳоят ва ниҳоят яъне хуб аст ва яъне чӣ хеле ки дар боло гуфтам масъулияти баданро баланд мекунад ва фишорро ба танзим медарорад ва яъне ҳуҷайраҳое ки мефавтанд онҳоро яъне як протсесси апоптозӣ аст, яъне протсесси нест шудани ҳуҷайраҳои фавтшуда, ҳуҷайраҳои пиршуда, ҳуҷайраҳои беморшуда ки апоптоз мегӯянд дар тиб, яъне хазонрезӣ мешавад ва дар ҳақиқат истеъмоли яъне хурмо анамин протсессро медорад, яъне қувват мебахшад ва барои ҳуҷайраҳои асаб ниҳоят хуб аст. яъне дар он ҷо албатта ки протсессҳои мегзарад ки шораҳои асаб зинда мешавад, яъне дар пайдоиши митохондриҳои нав. албатта вақте ки мо хурморо истеъмол мекунем, яъне энергия бисёр ҳосил мешавад ва барои энергия бисёр ҳосил шудан дар ҳар як ҳуҷайра митохондриҳои нав бояд пайдо шавад ки қобилияти энергия ҳосилкуниро зиёд кунад. барои ҳамин яъне дар ҳақиқат
дар процесси нейрогенезӣ, дар процесси пайдоиши шораҳои аксонию дендритиву инҳо ҳам фаъолият мекунад. бинед ки истеъмоли хурмо барои кӯдакон, барои калонсолон хеле хуб аст вале албатта меъёрро мо ҳамеша бояд ки яъне итоат карда бошем, яъне дар як рӯз як ё ду хурмо барои мо кифоя аст. дар баъзан масалан вақте ки дар Арманистон мо нигоҳ мекунем, хурморо хушк мекунанд, яъне дар офтоби тафсон хурморо хушк мекунанд ва монанд мешавад ба анамон чилонҳое ки масалан аз албатта ки Арабистон ба мо ворид мешавад, яъне ба монанди амонҳо хурд мешавад ва ширин мешавад ва қаннокияш ҳатто он қадар баланд мешавад ки болои пӯст мебарояд. бинед, яъне хурморо мо вақте ки албатта мо метавонем ки дар диёри биштосои худамонам ин технологияро истифода ӯ ягон мураккабӣ надорад. мо хурморо мегирем, дар офтоб мегузорем, ӯ хушк мешавад, обаш яъне буғ мешавад ва аҷоиб як маводи яъне ниҳоят шифобахши қувватбахшанда мешавад ки истеъмоли он баданро хеле энергияи хуб медиҳад. ёдрас мешавам ки албатта он чӣ хеле ки шумо шунидед ва лаззат бурдед ва хеле маълумоти зиёде пайдо кардед тавассути барномаи шифохонаи табиат аз телевизиони илм ва табиат буд ва тинҷию тансиҳатии хонободии шумо бошад ҳамраҳои ҳамешагии мо тайбун аст. саломат бошед.